Enhlana senza seningizimu Afrika impumalanga intshonalanga obingelela uDokotela uMhlongo bathi babakazi into ziyenzeka umzukulu wamakhehla amabili sikokoko kufoma umhlungane nomakholwa ayidlanzana sidabuka endaweni yaseBrema bathi kadumisa abazi kahle kamahlathini okhulekayo uDokotela ke wabantu lo isithando othandwa ngabantu bonke ngiqonda ukuthi namhlanje angizili kuzobambezela angizili kuzojikeleza angizili kuzogudla igquma kodwa ngizotshela wena umuntu osekhaya osexayekile ukuthi mhlambe kusinyembezi zakho sezikhale kwazwakala mhlambe ukukhala komntwana kuzwakele ngihlezi ngisho ke bafowethu ukuthi ngempela mina ngiyabadinga abantu ababili abathathu okuyibona engizokwenza ngayo isibonelo noma engizokwenza ngayo isampuli ngisela ukuzobuza lokhu ukuthi usekhona nensele endlini ukube ngimenzela umusa nami sefikile kuDokotela uMhlongo ufike nomusa ukuzolelela umuntu othi yena kade kwasehlupheka futhi unezitolo zababo wakhe ayisebenzi futhi uneinkomo zababo wakhe isibaya si-empty zifile futhi unezinto zababo wakhe engasasebenze zamafa futhi impilo yakhe kuyaba right kodwa manje seyishonywe phansi umuntu osebenzayo kaMlungu umuntu osebenzayo usebenzayo induna umuntu osebenzayo indaba ezitsha umuntu osebenza kulomsebenzi onganakile ngize kuyena ke namhlanje ukuthi ngizokulekelela mntaka baba ngishintshe isiqalekiso esamenyezwa phezulu kwakho angikusho lokho ngoba anginawo amahloni ngakho ngifuna wena usondele ekhaya khona sizokwazi ukuxoxisana sibone ukuthi singakusiza kanjani size nensebenzo nje emile kugelekeqe igama lawo lo nsebenzo uzimele kusho ukuthi ke wonke umuntu akekho umuntu ozomela umuntu wonke umuntu ufanele azimele sinensebenzo igama lensebenzo uzimele akekho umuntu ozoba isicela nkomo sabanye abantu akekho umuntu ozothunywa ama-ice abanye abantu wonke umuntu nomuntu uzozimela wena uzofona nje uthi 067 165 78 85 067 165 7485 067 165 7485 mase uyasho uDr Mhlongo ngicela unginike uzimele uhamba kanjena ke sifuna ugqoko okuyisithebe lesasekhaya kodwa wena usiye kwasekhaya mase uhamba uyothenga esisha lapha eBria noma uthengele kwakhiwa khona isithebe nensebenzo imsebenzo yethi iqala kanje you only 50,000 rand igama lensebenzo uzimele ngamanye amazwi awutshela umuntu kuphela ugijimelela kwaMhlongo sizokulekelela uphatha 50,000 rand mase uzaphatha ugqoko okuyisithebe ubiza ngendlela obiza ngayo lalela ke lemfito ayizile kuwena ayizile kumaluma ayizile kubantu kodwa izwe kuwena mnikazi wayo wena ungayithandi noma ungahambisanayo dlula sincengi sekuphelile isikhathi sokusincenga ngoba sinethela ngoba sithi sifuna ukuthandwa abantu njengamanje sinandaba lokuthanda abantu sinendaba yokuthandwa iclient lale ekhaya umuntu osezekelele ekhaya esifuna ukuphila naye ingune phakathi izimele 50,000 rand kuphela sondela ke mntaka baba sikulekelele ubingxenye siyabhuka kule number 267 165 7485 mase sikutshela insuku zokusebenza wena ufana nje uthi mkhulu awukhuluma amagama amakhulu khulu uMhlongo imina lo ngicela uzimele sesiyazi noma ufuna uzimele imali yo50,000 rand isithebe ukuzana igqoko la khona sicela ukusho ke mntaka baba uthi sesiphelile isikhathi sokuthi ube uhamba uthunywa abafana ama-ice njengamanje siza nensebenzo le nsebenzo ke manje ikhetha abafana emadodeni iyahlukanisa mawuyimfana one side kodwa mawuyindoda sondela uzofuna uzimele mntaka baba 067 165 7485 sondela mfowethu sikusize sisebenzele emgaba basiposi asithumeli sisebenzisa only 2 weeks ake ngichaze lena ngasikhathi uzofuna uzimele ngesonto lokuqala uyafika uzofuna uzimele uphethe isithebe uzophethe le mali ephelele ewucash mase uyayikhokha le mali mase sikunika ukuhamba thina ozohamba uyoliphahle ekhaya lo 5 days lo wena ufika usebenze lo 5 days and then soyabuya the following week noma ngesonto elilandelayo okuyisabatheli sozolanda insebenzo yakho kodwa le nsebenzo uyilanda sowuphahlile bakhuluma abantu abadala kuwena bakhuluma kuwena emandlebeni waqala waphupha waqala waboniswa ekuthenini lento ozoyenza yokuphakamisa idlozi ngozimele iyaphumelela nileko ngiqonda ukusho njalo ke mntaka baba ukuthi sino 2 weeks kuphela leli sonto uyafika siyakuphakamisa senze sinikina ukuhamba mase uyahamba uyophatha ngesonto elilandelayo sozowulanda insebenzo yakho uzimele uphatha ugqoko uzophatha imali yo50,000 rand asibona le video elandelayo mntaka baba sikwenzela umusa sisho njalo sithi usekhona nosele simenzele umusa sesibenzelile nabantu kodwa usekhona nosele endlini kube simenzele umusa size kwena ke mntaka baba asibona ne video elandelayo